tumba malraba. Okay. Larissa la, Susma sitting a lida, Jenin la, Hele la, Devika la, Benaris, Joges, Prince, Vidalaxmi, Lanchenba, Vidasagar, Chetan, Taiti. Susma, City class to Utravo, Hanby class to. So, wala. Kakting, mi sa sa may tong sa dito. Hayeng di. Atay di guys na lagi. Atay Bharat network yagidraw Bharat se newa num yadala loi yeng ba jar hayeng di khara keno tor ga lang ro khaga kier lang ro nu pa ju nu pi jo phagi dau ni da hayeng di zoom dau ji zoom tor ga khoi wari sana ji video call gi type ta aduga ngasi ju chapter loi dore na si class 11 noi gi ja straight line ja aduna hayeng di zoom da kero dau je khoi mayam wari watai khara dau je aduna kha kier lang na ro nu pa ju nu pi jo kier lak chu ai da mo la ju ai da ka ju kai de da gi kamai tawri course ki matang da dagi laina kyam pari noi pa winning pandam do oi phangadra kamai tawri haibai matang da koi nei na ji hayeng di aduna hayeng di kan to je okay sar ai zoom app yaudi zoom yaudi haro adu zoom download tawbadi Vijayalakshmi hayeng nongmai khatang yengase ahoy to duje ahoy na ngasi bau to reje kai to ga kanda equation of straight line have the name in the reje straight line amgi equation je kari hoy gani sine yar ko ado mayam lai gare yar ko straight line equation mayam lai gare kai lai gare straight line equation hoy ga lai gare ahan bada ko gi point slope form yar ko 2-point form slope intercept form yar ko ada intercept form mayam lai gare adagi normal form mayam lai gare adu tongan le badu mayam do haidi mawong do mana deba adu nangna hauji hangdu question je khoina hangtui ngasi gi anong topic da khoina hangtui keno je wahang je kari no kanda equation of line ja equation ama ka tangna silan gi ai tari ai ja khoina ngani to equation je khena mayam tawrei dana adu equation of line mayam ja
equation ama ka tang na silan yai ta de khoi ka jawni sina equation ama ka tang na silan ba ahoi idea je dor ba general ng sto tu je topic hum ne am topic ta general equation of a line ang general equation je khoi kamai inam hona ga nisna ai akhoi to with the point slope form de na kamai to gi ba x minus x naught and ko x minus point slope form do y minus y naught equals to m times of x minus x naught kana yare ko adagi kaino form di akogi mayam lai gare asida point slope form ni adagi 2 point form da di y2 minus y1 x2 minus x1 equals to x minus x1 sorry y minus y1 ay tumne y minus y1 by x minus x1 yare ko mayam lai gare adagi kaino intercept form di slope intercept form dana y equals to mx plus c gana adagi y equals to m x minus d gana sisina x intercept la kanda yare ko ani ke thoki do slope intercept form de adai mathang na kari ai ba intercept form dana x by a plus y by b equals to 1 gana adai mathang normal form dana ke ha ba x cos theta plus y sine theta equals to p is not the distance of the normal ya so I am do gre ko kya do gre mayam do gre ado c mayam is the ba it is not the c mayam low represent the ngamba adu gumba line equation du kana oi ni sina c mayam low represent the ngamba ado c mayam low represent the why the general we ba line gi equation ne ba khoi thirak thuise adu itari general we ba line gi equation thirak tar di khoi general we ba formula am pi du ni line gi yare ko adu da nang line mayam je aina habdo line mayam je kari noi kan line gi equation of line da nang square over so in theng na roi ba x square y square over so in theng na roi sim dai bige kari gino aduna bungne nang gi function smaina suguma function ax plus 3y suguma function je kai hoi ba linear function ko je kai no degree 1 hoi ba degree 1 hoi ba je linear ko je kai gino linear polynomial ga do degree 1 hoi ba je linear ko je kai gino ha ra maram di kai gino kan da moise graph el ko matam da line adum pi ga ne ba aduna ne linear equation ai je aduna general equation of line ha ta de si mayam jo loi represent tong ngamba line gi equation pu ha ta ri nang general na ax yare ko x mama da coefficient am de la ni ado capital a la ni plus by y mama da coefficient si degree di 1 way dum ni ko aduga adu equals to 0 ri nang equation ma'am je adu constant tamam da happy ne plus c go ba ma kari no ko constant tam pa je tu sira nang equation je dum ure to sira plus c ga na dum yaw ko le plus c je dum yaw ko le yare ko so constant tamam dum yaw ko le ba du na c apa ka ni equals to 0 c is the general equation of line p ga ne is the general equation of line aduna general equation of line ai da di nang cp ga do ba adu da ga dor ba nangi where nangi x ka a ga b ga ja are not a and b are not simultaneously 0 are not 0 are not simultaneously have the other dor ba samana matam da simultaneously at the same time 0 ko a ga b ga sab mana matam da 0 ta ba ya roi ba ana 0 ta halo ne a ga b ga nang sab mana matam da a is 0 b is 0 adoi ta di c equals to 0 the line of equation phangdre equation of the line phangdre c is the any constant ni adoi 5 law 5 equals to 0 gan aran ma poram ta salak tu repse yare ko aduna a ga b ga je sab mana matam da 0 oi ba ya de ai bane aduna mean general equation of line ha ta nang kari ni ha ga do ba ax plus by plus c equals to 0 ja general equation of line okay you know again this is linear function linear equation yare ko si yare si bu yare si khanga mina khoi hoji ga khoi hoji atop top yum to ji irai lai bani aslu de ko ai spend to ke mi che so me nga si yam no ai si de coffee yao ge
aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯉꯨꯔꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯉꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯖꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯐꯕ ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯗꯩ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯅꯅꯥꯎꯄꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯅꯥꯎꯄꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯆꯥ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪ ꯅꯆꯥꯗꯨꯗꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯕꯂꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯅꯆꯥꯗꯨꯗꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯦ ꯍꯪꯒꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯨꯅꯣꯕ ꯍꯪꯉꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ngasi kari kari anouba para tamai gana adu hangadumni ko adu hangbai muta kari hangbane hena maru oireba haujikanjide nang ngasi kana mating pangake yarba nang ngasi kana mating pangake ai like tambada ai tare mating adum pangnagadumneba mating pangbsine yam important oise aduna nangna keno nang raw panan raw pina sanu pana sanu pi oigera angam da nang school han ba ka bo oigera keno nang wang hang ning kanda ngasi jibu class ka mai tawrke hangbai muhutta or ngasi kari anouba para tamakke adu hangbai muhutta ko henna phajaba henna beautiful oiba wang je kari no ai kanda yar ko ngasi nang kanagi mating pangbirakke si hangbiyo yandare ko aina haija aduni aduna punsi je sini phajaba punsi am sembai je sini yar ko okay adudi si lera general equation of a line aduga khoi hoji tawdui je distance of a point from a line yar ko ngasi topic sum ming oiba now the line am piram ya point am ko piram ya mabai nya tha bu thosina chigi idea je kano das noi khara lai gram ni ko class 10 12 to jo class 10 11 class 10 jo distance of a point from a line er ko na on the any line am laire adugi any points ra p go bom laire p je ta khoi x not sorry x1 y1 he thai jalo er ko sigi point p dagi sigi line je kyam lap ke sine adu tar mabai ni ga thap je puthok kai tar nang sumai phaina chingba do mabai ni athap ne haiba yaroi singbadi mayam singba yagre si athapam to ko ba yaroi athapa hi tar di ga the shortest distance quite nakpa distance oina to bioba yar ko the shortest distance hai bet the athapa je asim line ni jam to oiroi ba karamba line oini ai kanda sigi line je oini apps oops okay dogore my dear pen okay na ye pen you know okay dogore dam thalaga toge ko यार को डिस्टेंस हाई तारी के हार करने बादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को खरने दब जैसे होदी पॉइंट जे लाइन के आरा पाई तार मयाम लेबे याय नंग फाई न सिंगा सांग सिंग बसु मयाम लेबे याय दु मयाम दु डिस्टेंस को दे अखोइन कोई डिस्टेंस करम बनो आइ कांदा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो को कने ख्वाई मा ख्वाई नंगनबा ख्वाई नंगनबा पॉइंट दो आइ परपेंडिकुलर रोइबा पॉ दो को कने यान ताब्रा इन हाइनिंग जा अदुने aduna akoina hoji puthoktu je the distance of a point from a line hoji line pyramid point pyramid mabani marakta atha pai ba I bet the point du dagi line du the perpendicular oina cheng pa du gum lei do normal hai tare awoi normal go do normal du gi leng tu de aduna exam de thang tu ni any line am pyramid line equation ma no de any point am pyramid mabani kyam lam na gi hang du ni aduna khale de yaro all de yaro nang from la ta lo pa lo ho na ba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯇꯨ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨ ꯀꯪꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯊꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯊꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯑꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯑꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄꯥꯔꯄꯦꯟꯗꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯔꯇꯦꯖ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯅꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯖꯧꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗꯒ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯣꯏ ꯂꯥꯏ ꯆꯠꯈꯦꯠꯄꯤꯅ ꯈꯦꯠ ꯂꯥꯎ ꯈꯦꯠꯇꯣꯛꯑ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯎꯞꯁ ꯕꯥꯕꯔꯦ ꯕꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯅꯤꯞ ꯏꯁ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯥꯔꯁꯦ ꯑꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯕꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯎꯝ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯪꯗꯣꯏ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯅꯗꯤ ꯎꯞꯁ ꯌꯥꯔꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯔꯛꯑꯒꯦ ꯋꯥꯟ ꯅꯣꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯣꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯖꯨꯝꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯣ ꯈꯔ ꯀꯦꯅꯔꯣ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯌꯨ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯦꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯅꯦꯕ ꯅꯁꯛ ꯊꯤꯕꯗꯣ ꯎꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯤꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯦꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ of a point from a line ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯏꯟ ꯄꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ x1, y1 ꯀꯧꯔꯦ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯥꯔꯄꯦꯟꯗꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯤꯅꯦ ꯄꯥꯔꯄꯦꯟꯗꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯅꯪ x axis y axis ꯂꯩꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯌꯥꯔ ꯕꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ x axis ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ y axis
ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯦ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯣ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤ ꯏꯀꯣꯜꯁ ꯇꯨ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞꯇꯣ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤ ꯏꯀꯣꯜꯁ ꯇꯨ ꯖꯤꯔꯣꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯑꯦꯛꯁꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯛꯏꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯀꯩꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦ ꯕꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣꯕ ꯑꯦ ꯕꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣꯀꯣ ꯑꯦ ꯕꯤꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯤꯡ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏड ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦ ꯕꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦ ꯕꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦ ꯕꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯛꯊꯅꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁ ꯕꯥꯏ ꯕꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯋꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯕꯤ ꯀꯛꯊꯅꯔꯒ ꯏꯀꯣꯜꯁ ꯇꯨ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯄꯥꯝꯒꯦ ꯑꯦꯛꯁ ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯋꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯕꯤ ꯏꯀꯣꯜꯁ ꯇꯨ ꯋꯥꯟꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯊꯝꯃꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯋꯥꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯛꯏ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯝꯃꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯗꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞꯇꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯦꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯤꯡ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏड ꯕꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯤꯡ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏड ꯕꯥꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯕꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯕꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯊꯅꯔ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯛꯊꯅꯔ ꯁꯤ ꯇꯨ ꯁꯤ ꯀꯛꯊꯅꯔꯒ ꯋꯥꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯕꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤ ꯕꯤ ꯀꯛꯊꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦ ꯑꯦꯁꯦ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦ ꯑꯦꯛꯁꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯔꯤꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯀꯛꯊꯅꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯤꯅ ꯇꯥꯔꯈ꯭ꯔꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯐꯣꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯝ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝ ꯁꯣꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯗꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗ ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯛꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯗꯣꯔꯦ ꯀꯛꯅꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯅꯪ ꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯏ ꯌꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯠꯇꯦ ꯃꯥ ꯂꯦꯞꯇ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯠꯇꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯀꯩꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯉꯝꯃꯕꯅꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯜꯂꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯥꯔ ꯊꯣꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯊꯣꯜꯂꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯊꯣꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯄꯦꯟꯗꯤꯀꯨꯂꯔꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯦꯝ ꯊꯣꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭राꯏꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭राꯏꯡꯒꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯇ꯭राꯏꯡꯒꯜ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯇ꯭राꯏꯡꯒꯜꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯇ꯭राꯏꯡꯒꯜ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯈꯪꯄꯣꯟꯇꯦ ꯀꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯨꯊꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯇꯅꯕ
okay si laira adoi tadi aina hojik tawdi ke dorba sigi triangle jigi area bu thokya si triangle jigi area are ko si juloi muthat kya are se si juloi muthat kya kaino muthat pa ju chatren tawris ha ware da ngasi ja yarse ma thokpa tawjarni khoi thokpa ngam ba tawrse adoi tadi ai si triangle jigi area bu thokya ba area of triangle area of triangle PQR PQR haiba to PQR haiba triangle jigi area bu thokya na khang area of triangle half into BST ka na tar ba PM natra into height DQR si leire yare ko adoi ta half into ado nang na sira equation am semo ji ko sigi equation jidagi nang kai pu thok ya ga kan da sigi equation jidagi 2 je som jakra ba yare ko 2 jakro PR jakro PM khatang thamam ja PM equals to 2 na som jakitari twice area of triangle PQR yare ko by QR ne thorani QR si gyan tabro si equation ni khangi ko ai thangdong nin jorga makha da divide to thoroga tarak pani ko adu si equation jai thamau ya horin sinar kan si equation je adu hojik aina puthok ba am je area of triangle PQR je puthok se area of triangle PQR noi class the under tamak ba triangle ki area from la du ningjang ibo triangle ki area from lam tamak khib du ningjang mani ko smaina 1/2 iro aduga noi area of triangle de yaw bodo ko something minus something plus something minus something plus something minus something to triangle area of triangle do ko adu palak tu ni adu aina kamai ban ba shortcut adu gi trick lai ko akoi gi class 12 tana kano da tambani determinant tambani aina kano so trick tu di kano tak pani ko noi gi ai gi youtube channel di tak pani ai class 10 gi video da thamba horaje thamo 0 ga minus c by 3 ga yare ko aduga point ahum do ni x1 ga y1 ga adu amana kya darba minus c by a ga 0 ga aduga last complete han ga du 0 ga minus c by b ga yare ko si tamo determinant log tu ne apse adu si jaina noi shortcut to class 10 gi video da di tak ne ai di point ahum piram kana kamai to triangle gi area bu thong ne abdo adu ite 1/2 laira c na cross multiplication to na abdo c ni multiply to y into 0 to 0 laira minus of c ni multiply to ro adu ita di x1 sigi mai masai hana sida ta tu ji x1 ga c by b ga puri nak tu ni adu ita di minus minus plus ta ga ni adu x c by b x1 c by b x1 yare ko sile ni adu ga plus thamani si so minus minus 0 laira adu minus ara ga c mathak bi puri na bi gro adu plus ta ra ni ga dorba c by a y1 yare ko adu ga plus si so mani si ni to biro adu minus minus plus ta ra si ga dorba c square by a bi da ora ni se yare ko adu ga minus 0 si area of triangle no point hum piram kan da du from la du pan du ni ko sina sambi ni equals to 1/2 si ga darba si di 0 plus c ni na kya tar ni sa si di c by b x1 plus sini kya da du ba c by a y1 aduga plus sina kya da du ba plus c square by a b da hore yar ko si khang da dum si ji amal leira si jim leira ko adu itar di hoji ga nang na kana ka malok pa yare sira ge siri kana ka malok ya yar ge kan da yang ko si thok si 1/2 si di makada LCM loi loro LCM ji a b tar ni yar ko a b ne a ne a b ne LCM lore adu itar di LCM log tar di b ne siri yak tar di kya tar
b sigi b jin serial tar d b kakthana a tawre ko aduna c a x1 tawre plus e na mu yalak tar di c b y1 tawre plus c square ni yalak tar di kya tar ba a b square ni yalak tar c square dum tar yare ko aduna nang sir lemo rije kana no kanda angka di khidang changya okay am khalo no c ji kam lok thorok pa yare c ji kam lok thorok tar di kya tar ba sa c ju kam lok thorok tu mathak ta c loi kam nu ba c kam lok thorok yare adagi keno ju kam lok thorok yare a by b ju kam lok thorok yare yare ko makha da lei bane adu nang manung da le hudu je kana kana khathang ha ba manung da le hudu je kana kana khathang ha ra ga kan da ax1 plus by1 plus c mu kam lok thokram ne c mu thang ha ne se da hore adu 1/2 ga yare ko adu ita di c lai re adu ne area of triangle pqr je nang c phang ya si kau pa ya de sim lai re aduga amaga puthom ji ko amajina kai noi kan da khoi qr hai ji kana no puthom ja khoi puthoi jam te atem te ti yong to si equation number 1 da hapsal am khonak tu ni ko equation number 1 da area of triangle pqr gi tu adu ni tu pqr gi khoi puthoi je si gi pqr hai be mo ta hapsal tu ni se yare ko horen aduga hoji qr ga puthoki je qr ji khoi hapsal tu ni da qr hai ji na kana no puthoki je qr hai ji kana no eng ja qr hai ji nang yong ta di qr hai je hoji ki point ni du gi athapane qr hai ta di tu sigi q hai ba point ji ga r hai ba point ji ga ni ji ga athapane po distance from la pa lo root over hai no class 10 torok podo kador ba 0 minus of c by a whole square yare ko plus kador ba minus c by b minus 0 whole square to no distance from la class 10 ni do 9 de butam gram ni sidi adu qr ki value 0 root over kya tar ba sidi minus plus tar hai c square by a square tar hai plus c square by b square tar hai sidi kya tar ba manung ja LCM de a square b square tar hai aduga c square b square plus c square a square tar hai adu tar si kya tar ni sidi makha gi square ka thana ni makha da a b ta hore aduga c square ko ma lo yare c ju thola ni adu root over a square plus b square khathang ha ne manung chi yare ko adu si lemo ru ge dorba sigi nang modulus ti hafamu ka unai kan da si c ne a ne b ne manung da negative bo ya de ba adu na si smaine khathang thambirak po ani da hoin kak thana ya na ba to na sai ju si to modulus c by a b la ko so ju modulus c by a b a square plus b square yare ko nang kana gi value phangya qr gi value phangya adu area of triangle pqr gi value ju phangya adu ida de hapsalo kana da hapsalo to by equation number 1 da equation number 1 as le to twice of pm gi value je twice of area of triangle pqr aduna 2 into haraga sigi value je hapsala ni aduna hapsalak si ko aduna pr therefore na khoi sai pa mai ba pm har bangang je kana war ma 2 into sigi area of triangle pqr gi muhta nang kana hapuk to ba 1/2 hoji da phangare tu sira phangare tu 1/2 na sai de holei do c by ab aduga kadarba ax1 plus by1 plus c yare ko by makhana kadarba ab haba sorry makhada na qr haba qr jo hoji da phangare sira da phangare modulus of c by ab aduga root over a square plus b square luai no sai de wajar luai ko ade kemta warning electra adu itardi sidi kya tar ba nang gi pm har bangang ja kana tar ga kan sigi 2 ga si 2 ka thana gra c by ab ka thana gra kya tar ba modulus ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square very important formula sidi yar ko pmi je kana no pmi ji di yong tu atha padu ne khoina sai puthori ja atha padu ne tu ai na sai khoina holei je kaina ba sigi point amaga point ga to distance of a point from the line ai si point ga sigi line mqy ba line jiga yar ko ai p qy ba rqy ba line jiga ni jiga tha pa ba ne hai ba the ni jiga tha pa jiga na ne ba sigi pm hai ba atha phajine aduna pm gi value ne khoi buthui je pm gi value je kya tar ba je khoi sira phange to ka tar ba modulus ax1 plus by1 plus c by root over a
square root of a square plus b square si su ko bu ya de aduna nangi karam kanda no sa nangi equation of line duna nangi sigi line gi equation duna ax1 plus sorry ax nangi line du gi equation duna ax plus by plus c equals to 0 hai du oiba aduga nangi point duna ka doroba x1 y1 haiba point do adu oiba matamda mabaini gi athapa si kaya no hangbane aduda si formula jina pigane yare ko adu idari daklo example am ying se no the sira line am piram ya se 2x plus 3 sumaina piram y equals to 5x plus 2 5x plus y equals to 5x plus 5x plus let's say 3x plus 4 3x plus 4 so my pyramid khala ja 3x plus 4 no 1 pyramid net so my pyramid khala ja nangi equation of line do yar ko nangi equation of line do si pyramid nangi line do the point nam ga pyramid point na 0,5 na pyramid adu si line jiga sigi equation of line jiga sigi line jiga sigi point jiga kam lam nei hanga ne ba adu ita nang ga do ni si formula pan du ne ba si formula pan ya ita di first of all nangi equation of line do general form da tham da ba ya de general form da han tham ji nang na si general form tham dar di 1y sorry sigi 3 si cross multiplication an taw na ro 4y equals to 3x plus 4 taw ni nang cross multiplication daw naraga adu kya tar ba se minus 3x plus 4y edar ba minus 4 asom do loi thang gi ba equals to 0 zenen form da thamai ne to zenen form da thamamane object ti to ax plus by plus c equals to 0 adi nang a gi value buthonga me a gi value di kya tar ne o minus 3 a ai tar di x me wang da leba coefficient do ni y gi sorry b gi value di kya tar ni b gi value di o 4 tar ni c gi value di kya tar ni c gi value di minus 4 tare yare ko adu phange adu itari hoje puthog yare si ne x1 x2 haiba point do ne x1 ga y1 ga haiba point do ne adu itari nangi sigi distance do mabai point ga line du kya thap do kana pi ne ba modulus kya do ba a into x1 gi value 0 tare a gi value na 3 aduna a gi value na minus 3 x1 gi value na 0 to a into x1 plus b gi value di kya ta ba b gi value di 4 into y1 gi value di 5 the plus c have c gi value di kya ta gi ba minus 4 c can tai ko do modulus by root over a square plus b square a square di kya ta ba a di minus 3 square plus b square di kya ta ba 4 square adu c di 3 into 0 di 0 ta re plus 4 5 are 20 minus c di kya ta ba 4 by root over 3 square di 9 plus 4 square di 16 adu ita di 25 ta mani adu ita si kya ta ma kha 5 ta hora 20 minus 4 di kya ta hora ba 20 minus 4 di 16 ta hora 16 by 5 di 3.2 ta re adu na nangi si point jiga nangi keno jiga atha phaja kam sangya kan 3.2 sangya ain sai ta ko ya ba ai comment ju yeng de do yeng ji khang da ba si yaw ron ta hangaro adu si formula ji ka ba so ya de point number line number atha phaja ga yano hai tari nang kari khum godum ne ba ax1 plus by1 plus c modulus by root over capital A square plus capital B square adu a ga b ga je a ga b c a b c x1 y1 je kana no kana x1 y1 du na point ni adu ga a b c I du na nang gi equation do general form di rakadu ba haidi ax plus by plus c equals to 0 na sumai ira matung da x ki coefficient du na a y ki coefficient du na y mamang phami du b adu constant tam du na c adu mai toro khot ke du si ja khang ra khang da bra nu enter comment pinaro sar si class matam se di tau doi na cho si class ma jam tau doi jo guys kaino laime mina hajina akoi class se gunda oina dau ji hajina gunda oin dor jar gunda oina
lut chala jai ro khoi lipstick ka hapaga langno lo yale nang lipstick khara sanga lo zoom da ba zoom da dog ni zoom da hayeng ai link thar ne atai joiner ro khang ro khang da ro atai di lui chena gra ja ro kanano bayan chatui jina ko topi amtang tak se aduga loisan ji exercise pai bi nang de man de sangita gyan darbo question ngai loi lai nang khanga da bamna yarba exercise ki question ngai loi lai adu na inga si exercise question to da bro khang pon te lai hun gi da adu yeng si khangani ko jenen kan honau jenen kan honau India han ba tha ba phau no honau nangi hona bai makha pole nang kam dedication pi ge do gi makha pole jenen nang ni India phau da bai ja na hadak tha da phau da bai ja tham ko ngai ju ga su goi de nang na sira go tham ji nang kayam nangi dedication do kyam kana phone hai ma kha pole je kyam like pa ge do adu ge ma kha pole tum na sa da na tum na le ra ga India phau da na te ya ko nang na kyam phone ge ju ni le du je adudi khangye harabnina loi khangjanei ra ju khangdre ko khangye harabnina mathanggi topic aroi ba last topic phajaba topic am gale aina haigib do adorba distance between two parallel lines sijam ga tok thomje distance between two parallel lines adu exercise gi sigi exercise question gi loi lai ko adon question amman ni khatan question di kun muk yawbane do amman ni khatan wala ga yan bra ju khang ponte aina cái đó đâu là thì khối dấu sau là đi rồi yên gì khối dấu sau rồi sau đó bữa pre line này bị đấy pre line này bị đấy mà bài này mà cái lấy ba tháp ai bên em distance bị đó mà bài này mà cái lấy ba tháp ai ta đi mà bài này mà cái perpendicular bên nó sai cái point nằm cái line nằm cái tháp ai cả đó point đó cái line đó xem ba perpendicular distance ta bị cái nó trò đó line này cái mà cái lấy ba parallel line này cái mà cái lấy ba distance ai ta đi mà bài này đó perpendicular ba đó cái lấy đó cái tháp này xí cái tháp này xí AB thôi AB cái tháp này यार को सी क्या था पे अब तो ने यार को कोई ना जो हुआ तो इसे यार को अदुदी या ओके इंजी अदो से लाइक ते अब डायग्राम मत माइनो हैंग आउट ना लाइक ते अब डायग्राम मत माइ एक्स को सा come on my boy diagram je to pam se lagi ko si tak tak ni lagi ra bera yang ang chong ya luari den tawri je là pre loiba line này le na na x axis y axis thì lấy tập ra thì aduna
nang sira x axis se le hello y axis se le hello yare ko line do ni line ni do khoi kari form do piram ga kan line do slope intercept form do piram ja idea han line do na y equals to mx plus c1 piram ga ko c1 piram ga c1 yare ko c1 hai ta di ke no magi intercept to ni y intercept ni nang khang do bamna ma sira c1 sei se bu c1 ai ne sang bu je yare ko c line ji equation je na y equals to mx plus c1 tham ta de ado m has ne slope ne ha ne mai kam ngam ge do ne ado c equation ji line ju na y equals to mx ira ne ba sai gi slope to samana na kai no parallel line ni slope samana ha do plus c2 intercept to kenar ni c2 y da di sei se bu ne ai mana kam ka ke do ne adu di ira gum je yare ko adu da di mabai ni marak ta lai ba tha phane bai na pa mi je ado mabai ni marak ta lai ba tha pa je 시즌에 칼로 나 시라기 시봉네 칼로 마바니 마르텔레 바타 파이다 마바니다 파르펜디큘러 이나 싱발라 이하바네 야레고 아도 난 by lucky 난 you are very lucky 난 얌 lucky 왜 그 유나이 간 you know this point 시기 포인트 난 강해 10 포인트 에 돌아가고 10 포인트 강해 하베 저기 그이노 10 포인트 가 나오겠네 가나 하잉가메 우브로인 시도 이리즈부 우브론 다이너로 시기 포인트 가 나오이네 하간다 y da di 0 oira dum ne si point je kai no kan x axis da leba point am ne se x axis da leba point am ne x axis da leba point is di y da ka kum dam da tawdram ne da y gi value 0 ta duram ne y gi value 0 ta duram ne yar ko adu x gi value je kana oi ni sine irai lai nang equation je kana na y equals to mx plus c1 ne adu da y gi value je 0 ne pi thom am ne y gi value 0 ne pi thom me adu mx plus c1 adu ita x equals to ka ta ba minus c1 by m yar ko adu nang si gi x की वैल्यू नंग खंगे माइनस c1 by m ने यार को माइनस c1 by m ने सी खंगे ना माइनस c1 by m ने खंगे अदुगा कोई उस दो दिसे के दौरबा सिनंग माइनस c1 by m ने खंगे सीने वइन संजन करो कोई दो उसम थाव लग तो minus c1 by m ne khange ado itari now ji rai lai re kari lai rage na sai gi formula do sijna ba yare ne sai kari formula na sai na hai do na ka do ba nong do any line am le me yare ko line smai te ro any line am le me smai na yare ko any line am le me aduga point am le ra adugi ani du marak ta tha pai bane line do na kai hai ne ba ax plus by plus c equals to 0 ba line am le me x1 y1 ko ba point am le me adu tari mabai ni ga tha bji kana na si ya tha bji kana pi ga kana ga modulus capital ax1 plus capital by1 plus c by root over capital a square plus b square na pi hai gem ne adu from la do pal we sira tu nangi line do se le re ai to pa color am to ro ko nangi line do se le to si line je adu ko point am se le re a ko point am to adu itari si ga tha bji bu thwa ba ne si ga tha bji nang kamai bu thwa ya re adu di nang asi from la sa ma pan ya re adu bu si gi equation of lines di general form da thang godum ni ko na hana general form da thamji si di se le je y equals to mx plus c1 hai ba ne adu di nang sira right or left or loi pro ya re si di nang na thama ko matam de mx minus 1y kai no kan cy just hom thang ba minus 1y plus c2 equals to 0 na tham ya re yong to asom loi thang ga 0 ta halak mani adu itari nang siragi confirm ta re kari confirm ta re ga kan da a gi value je capital a gi value je kya tarni m tarni ye capital b gi value kya tarni minus 1 tarni kai no kan compare to ro si ngang je ga si je ga to a gi mamang da le ko coefficient m b gi mamang x gi mamang da y gi mamang coefficient minus 1 adu nang gi c hai ba gi value du na kya tar do ba c ha ba du na c2 tar ne to so gi nang ure to si jin nang important no jaw sina du je aduga nangi point x1 y1 sigi point ani sangi ko x1 y1 ga aduna x1 duna kana oi du ba x1 hai bangang jina minus c by m y1 hai bangang jina kya tar ba 0 yare ko aduna ke doro ba sa nang singai ji sigi information ngai ji na ga nangi sigi athapa karuba line parallel with line ani sigi athap sina ju bu thog ya re kamai bu thog ya re bu thog ji ko adu di si from la pa lo nang athap je the distance is nang na pa mi ba distance to kana war na kan da modulus thambiro ma thakta ax1 a di m ni m x1 di kya tar ba x1 di minus c by m yare ko tu adagi plus
by1 b दी क्या ताबा -1 y1 दी क्या ताबा 0 plus c की वैल्यू दी क्या ताबा c2 right को by modulus by root over capital A square plus b square m square plus -1 square adui tar si kya tar ba sa si m ka thana re adui tar si minus c si 0 sakra plus sorry si c1 hai ga dum ni ko c1 hai ga dum ni aina sai c1 tham gi ne se sorry c1 ne c1 ne adu c1 ne se plus c2 by root over m square plus -1 square to 1 adu nangi kya tar ba sa modulus c2 minus c1 by root over m square plus 1 ta ne this formula is very important si formula is important why adu si formula is na si formula is ni ko sina haije kemta natte nangonda line ni pyramid pre loi line ni si line jina koi ahan line jina y equals to 2x plus 5 ne haram je si line jina y equals to 2x plus 10 ne haram je adu itari si line ji marak le ba tha bu kanano kaya no na hang tu ne exam da si line ji marak le ba tha pa je nang kari khumni si line ji marak le ba tha pa di si formula jina pi na re mathak ta na kana ai ga dum ne ba c2 minus c1 c2 is the intercept ni c1 is the ba c1 ju intercept ni intercept ani di lai ni da ai di line equation ani to intercept ani lai re adu sina c2 ni sina c1 ni adu itari 10 minus 5 c2 minus c1 by root over m square plus 1 slope di ama khatang ne pre loi ba line ni na 2 ne adu itari 2 square di 4 plus 1 hai ba adu itari kya tar ba sa cd 10 minus 5 di 5 tare by cd root over 5 yare ko adu itari si kya tar ba manang rationalize over 5 root over 5 si adu itari root over 5 ta hore yare ko makha is di root over 5 to 5 to 5 ta na mathaki 5 ko thana ga 5 ta hore root over 5 ki value di akoi 2.3 khangde something tar mani aduna sigi line ni sim rakta leiba thap je ani makha gi sang sang i gan 2.3 gi sang sang i gan hai dun yare ko aduna si formula ani ni to je aduga formula am ga pi ge ko sigi distance between two parallel line ni gi marakta leiba thap hai bane ba adu kana formula na pi ba sigi formula na pi ba modulus c2 minus c1 by root over m square plus 1 karam kanda no si formula sinak tu ja nangi line ni do karam mong de piram go ba nangi line ni do tu y equals to mx plus c1 hai ba ma mathangi line do na y equals to mx plus c2 hai ba ma sugumba kari form do no line je piram mi je line ni do pre loi ba line ni piram mi ja slope intercept form de ne piram mi yare ko line indo slope intercept form pi ganda nang si formula sina ga dum ne si formula yare ko ado kari gumba hauji hangi wa hangjina kari gumba line ni do general form the piram tardi adu na dum chamana no holak padi ai ko haidi line ni do na side slope intercept form the piram ni handong na smai piram tardi ax plus semaina ax plus by plus c1 equals to 0 gana sirana ax plus by a ga b ga si mana ni ko ai slope mana tu ni na intercept ta katang khenak tu ni parallel loiba line ni hai je parallel loiba line ni hai je slope ta sa mana ngani loi mana gani intercept ta katang ai mana y da kayam kai do amana mathak kal kare amana makha kal kane aduna c da katang khenak tu ne moi je aduna plus c1 amana c2 le je subaina ngasai gi duna kai da piram ne ba y equals to mx plus c1 piram ba amana y equals to mx plus c2 piramba adu da khoi mabani markta le ba thap je kai na pi ne ba c2 minus c1 by root over m square plus 1 pi ga ne adu hauji hari jina general equation line to smaina ax plus by plus c1 khoi general form mai tare adu da piram tar di nang kari formula mabani markta le ba thap je kari formula na pala kana kan sam mane hauji ke do mabani markta le ba thap distance ga na pala kana ka modulus sigi c2 minus c1 mathak di sam mane ni ko formula je makha da khitang khenak pa makha da m square plus 1 do m haibam lek tre mawon di a ga b ga lek pane aduna a square plus b square pala kane a square plus b square sin han khalai do gi na sai gi kaino do distance na sai formula do kari gi formula point am pyramid line am pyramid mabani mrak da tha ba ga anwai kana makha da a square plus b square ne la do do chap mala ye ne aduna ngasi tori je akoi pot ahum ka tang ne kari pot noi kan da point am pyramid x1 y1 aduga nangi line am pyramid line jana ax plus by plus c equals to 0 mabani marak lei ba thapa sigi distance d je kana pi na kan da
modulus ax1 plus by1 se formula se phada yade adugina yam kai rise ade oja oidi se am kai ra roidamni ai rebe am kai bb1 se phada ba yadaba hojik phaga do horen phaga do te hojik phaga do ojan tai ngai da yam effective boy yam nei ba mong da like phaga do ne ojan tak pa dagi ojan tak pa loi khangau ne adu dagi hena pa da ju yai habi mong da khangau do ne hojik pa hawra do ne sana labor do ni thona ga do bi thada do na ojan tai ngai do loi phawra do ne formula ma am do yar ko khoi tai je si ne distance between a point and the aligned the distance between 2 points line ani gi marak leba distance y equals to mx plus c1 y equals to mx plus c2 mabani marak leba athapa ja kanana p ni hai kanda sigi distance se kanana p ni hai kanda sidi modulus c2 minus c1 by root over m square plus 1 adu if karigumba line ani do kan atopa form da piram tardi smaina general form da piram tardi ax plus by plus c1 equals to 0 aina habdo somgi equation ju ax a this manani a1 a2 la aloy ka you know kan the line in the parallel way habdo duna a1 a2 habam thokla ma the intercept da kadang kyam wang ka i du the kenner du ni smai piram tardi mabani mark le ba tha pa ja kana pi nai kan da sab mana habdo side ko c2 minus c1 by har ga root over kana pir kana ba a square plus b square har kana kenna ba si khanga anta hainaro is I khanga khangwe option je ani bi ba mandro si khanga roidra hang mo tai si khanga anta hainaro ne si khanga si ne noi chatra me am hainaro ngani as kano straight line adagi 3D geometry si ja 3D geometry ka work thuram ni ko geometry da noi na ngang to geometry masa masuni how is 3D geometry na tawra duni as hard 3D geometry jam lui vector analysis vector algebra di am lui ga na yam torkhani ko adu line ira ira phone yong kam phajana nungai ger gi yong se ya lai ger phone si from line ma am je pha do ja nung lui u gram ne hu je si ka do pha na do na sana hu je dum pha do ne se loi khanga do se bong atai di bar khanga ne larisa khanga ni ablis khanga ni ara chetan prince helen soyabin adagi jogesh Sangita Benaris Larisa Bidalakshmi atai di moi khatang lo khang doi sibo atai di khang moi dro atai di am na pina tra kain taw ris ba chang ang na ta ya the fact that you made us choose between you understand or you don't understand adene ai de si khanga dra hang ya si khanga dra khangoi dra hang go yo ta si khanga dra loi tari option da dum option ani mak to samana mina ma dum khala ni na min tara dang question khara holam ji ai nga si silwation ye khala ai di ta sanai kan da si question nge ji di 10.3 ai tare question nge ji ra lai ba question ne khale ka su lu din khale aduna sanju khara hona ro ai hojik question khara talong pick up tor question ahum dang hot kya ai da talong kham kala ga mayam du jagi aduna dum khang ni si question ji di you can do it or not to nang khang ne aduna sanju try to jaga dum ne nang ozagi help na the ko nang important hoy je the important is your hard work nang gi hard work tu ne ozan tak tu ji lambi do nang si lambi salo silambi da khara tingkhang tum bau du lem ba yai sine ta am duise tingkhang tum bau du kai no haram ga ne ba tingkhang tum bau mayam do nang na net tui di nang na ne hai do ga sa tui di nang na ne
yarba aina satpa yade ado question khujim lu hot pa je aina loi haido satpa natro adu dei ta seng pam de yar ko khangda bai hanga kan di tana ji adu na ta bi da question sum hol lai bi dei pam de ta senga angang masa gi lai khutak ta adu de sang ju kar hona ga dam ni group ta thagalo khangda mayam da khoi hona mina ji khangda bai ama de khoi no ma kai thoga pulap hon mina bju ai yar ko ai ningi ja 10.3 होसे नोई जे ऑनलाइन क्लास मैम तो मनना अब तो यार मरोय लोई सोय अंगांग इजे क्लास से नोई न जो फंगलाउ द लौबजु याब नते हाइदि न सान जोइ नाब दो सान पा दुम नेबा सान जो खर पा जग दुम नेबा क्लास से पलौ लो नैबा इम्पो याम लुग्रब सब्जेक्ट मेस अम तुसे लौब याइ के सुवाइदे बायोलॉजी के तुसे लौरोय दमने सान पा या पोन ngатने खंगदब दो ओजा द हंग दुम के सुवाइदे मैं ट्यूशन पलौ लो नैबा से क्वेश्चन 1 2 गजिदि इराय लाय पोने आई फॉलो यंगसे क्वेश्चन 4 गजिदि यंगने क्वेश्चन 4 आइजे पॉइंट न पिरमे लाइन न पिरमे to find the distance of the point from the line haba si point si line ji marak leiba tha pai bane nang sai formula to palani ado sira line di kainom da pyramid si di sadu lo re 12 into x di 12x plus 12 into 16 di ai khang de ka yanom ta jaramani equals to 5y tarani ado som da pulap thamani 12x minus 5y plus 100 la kainom tarani ado a gi value na 12 tare b gi value minus 5 tare c gi value si tare adagi x1 x2 na si la ya du ga formula to pala ta lo hotuni si mong lai bang kai punsi thengna de ko si angang saw don si hot la di loi re he ade question 5 su ga droba question 5 su rai la re ya ko ai homework pi roi hayeng di ki ra lang na bo homework pi roi ge hayeng video call sana je zoom da ये find the hangchin na gano hochi previous year question hochi find the distance between the parallel lines si line jiga si to si ju question 6 de like yo find the distance between the parallel lines si line and is pyramid to si line jiga pyramid nupa khatang nupi khatang na te ko kerak tu ji nupa ju kerak dum ni ko si line and is gi marak ta leiba atha pa du bu thuai bane adu ta hochi formula do palani tu general form ni pyramid je a gi value si leira tu a gi value sama ni a gi value 15 sira ju 15 यारे को अदे b की वैल्यू तो सिरजु 8 यारे को c की वैल्यू खतंग c1 की वैल्यू -34 तारे c2 की वैल्यू के दरबा 31 तारे फॉर्मूला तो पालनी के दरबा c2 c1 by root over a square plus b square आइदि हयेंग वाहंग जाम हंगनी को हयेंग लांगना दब जु यारे को हयेंग लांगना दब नोई की हयेंग जुम मीटिंग याव दब कांगु दो नोई की द नंबर ऑफ वार्निंग द 1 प्लस पॉइंट कागनी को हयेंग याव दब सात्रंगे aduna kia lang no kia ba kia da bai di 1 plus point laite yaw da dia de yara ko question loi lai re ba 10.3 di ya do chawk ma haram ge ba adi class am kuina to ba ju kana de kano susma nanga sana hona ga dum ni na sagi free time phangla sana hona ga dum ni ado class ena torok pa ju boring ju ngon noi sigi mamang da ju class am to we ha re nang आई मु तौरे मतुंग मु तौरे नुंग दिन मु तौरे क्लास लोरक पददी ना सादो यार मरोइबा अदुई मथक स्कूल क्लास तो तौरमनी हो को कइन हियालेना अलू वरिजन के ना अदगी the equation of the line adugum line dugi equation puthoba parallel to c angang the parallel oiba now the line and pyramid to now the line is 3x plus kariba jido kari wading ang oiga wangang da biar amam tani aina kano tawra ga khalla ga wari chana duise nangonde hana hodune asok nangonde hana hodune sigi line is the parallel man has find the equation of the line adugum line dugi equation puthoba parallel to sigi line is the parallel ba do itari sigi line is the parallel bhai bane do itari nang sigi line is the parallel by ta this mana man yekpi tare
so sigi red line sigi equation put hoy bane ba sigi line 3x minus 4y plus 2 equals to 0 is the parallel ba ado sigi line je mana passing through power ab kari power ga kanda minus 2 gamma 3 is the power ab ado sigi line sigi equation put hoy bane sidi rai lai ye kamai lai sigi red line sigi equation put thok tu ni ko red line sigi equation put thok tu ni adu tadi equation of line akhoi na ngarang tawib to ke dor ba Steady, nang sigi line, black line, red line, parallel win a harmony slope manner. The sea line slope didn't put open me, come I put open a sea line slope tea. Say minus 4y tomorrow. Aduga si there, from the minus 3x from the crow, 3x minus 3x plus 2. Adu itari city gatarba, y give gatare, y equals to assumption grow minus 3 by minus 4. Minus 4 will be in journey x plus 2 by minus 4. Adu itari nang y value to kya tarba minus 3 by 4 x minus 1 by 2. Adu na siragi phangi jam to slope intercept form the phange do. Nangi slope ki value do 3 by 4 ni nang confirm tare. Sigi to y equals to mx plus c ki form the itrosibo. Adu itari slope ki value je m ki value je 3 by 4 ni nang phangya. Adu sigi line black line ji slope se kya tare ba minus 3 3 by 4 tare be slope se. Adu itadi slope red line jige slope di mana duram ni manam thue ko kai no kan parallel hoina ma piramam ni na adu itadi magi sigi red line jige m gi value slope gi value ju 3 by 4 tar ne ba adu itadi red line gi equation ja nang point am khange to adagi slope ju khange adu itadi point slope form pa laga point slope form of line ne kama ha gi ba line ne kama ha gi ba sumaina y minus y naught y minus y naught equals to m times of x minus x naught. I give the point is slope form. Nang problem am the path yate ko y di yata ba y minus y naught ki value di 3 y minus 3 equals to 3 by 4 x minus x naught x minus x ki value di yata x naught ki value di minus 2. So when on the how do ni ko yang nang is wa ngang wai ga y equals to minus 3 adu itar di si di 3 by 4 equals 3 by 4 yata ba x plus 2 dar. Yeah, minus plus 2. Sila. Si khara ju sadok pa yari. Adu itari si y minus 3 have ni ko y minus 3. Y minus 3 later. Asi thugai tar di 3 by 4 x plus si 3 by 4 na 2 the purina tar di kya tar ba 3 by 2. So minus y equals to kya tar ba sa 3 by 4 x 3 je somja karaga plus 3 by 2 plus 3. Yara ko adu itari di y value se kya tar ba sa 3 by 4 plus 3 by 4 ni x in purina tar di 6 7 8 9 9 by 2. Aduna sigi line red line je ke dorba magi slope si 3 by 4 hoini na sai dumai sa mana na parallel hoina bani na sai line 3 by 4 hoibdo adu intercept di khana kana na sai intercept na minus 1 by 2 hoibna tra sina 9 by 2 hoira ne sini da yare ko isera from kano ma am like question ma am like ras maina adu question ma am ja maina loi holani adu find the angle between si question 9 ge ja nang exercise 10.1 da hangi bo question ni go ira la question ni find the angle between the lines have line ni gi marak la angle sigi line ga adu da hauji ge dumai nang si line je sadok pa matam da y equals to mx plus c gi form da sadok yar ni na sai dumai na adu go sigi line ji gi slope puthong amani m1 do nang puthong amani 3 hoi gara adu sigi line ju nang ani sub line ju sadok ga m2 gi value puthong amani hauji gi sigi slope intercept form da thamaga m2 gi value phangani 2 hoi gara Direction ni ko adu angle between the two lines line ni gi marak la angle di kamaina p gi haba tan theta equals to ningsango m2 minus m1 so bodu ni m2 hello habdo m2 minus m1 by kari wei ba m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 hai habdo si from la pa la nang theta i value bu thoni equation ko kano do hot ki jo sa ba de hoi exercise 3.1 the hot keep do sama nei ara ko smai holo to mathang la phujuna nang yam darka leite holo no ara ko ado question yam important we question to the holom ge ara ko yam important we question ta NDA da yam hangan ba ko question 14 jin holom ge do loisalaji mayam question 14 je holom ge do loisalaji question number 14 NDA da hangal ko se question de question 14 question 14 naije find the coordinate of the foot of the perpendicular of the point to the line have line am later line to picture dum je khadum ni aina abdo solve picture think picture do picture it's a calculate picture ya loi to ba thabak ngai
aduga point am laira point je kadorba -1, 3 si point je laira aduga man haisa the find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point sigi points dagi nang sigi line the perpendicular ma thadare 90 degree ma adu tar sigi point je kana wini sine ba sigi foot of the perpendicular ai tar sigi kan mo je makhong je perpendicular poi makhong ja si point ja x coordinate na kana no y coordinate na kana no haibane yare ko adu find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point kada dagi -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0. Yare ko okay adu dia si line jo khoi khangde ab ne da lo option jare khang da bori ab option jare adu nang from lam pan jare kari from lam pan jare sigi distance sigi atha pa jai d ne lo re ko distance nang puthok yare distance between a point and the line gi from line matung na distance ga ine ba mathakta ax1 a di 3 dare to a di capital A 31 x1 di -1 plus by1 b di -4 into y1 di 3 plus c gi value di ga dar ba -16 to -16 so -16 thambiro se -16 sila ko by root over a square plus b square aduna a di ga dar ba 3 square plus b square di -4 square yare ko aduna dang distance ki value ja kya dar ne basa -3 -12 -16 sorry modulus se mathakta ni ko the by c di 3 square plus 3 square di 9 plus c di 16 c di kya dar ba dang distance -3 -12 -16 di kya ta ge -21 tar mani sorry 31 la 18 19 20 31 by 9 plus 9 equal 9 plus 16 di kya 25 over 25 di kya dar ba 5 31 by 5 tar em chunga 31 by 5 distance aduga nang distance wa muksu puthok ba yai ba kamaina sigi point amana -1, 3 ni amana a, b ni loksin gram ni mabani marakta leba distance si ju pi gare ko distance amuk su puthok pa yai kamai puthok pa yai kana koi distance from la palaga root over ke dorba root over over a square root over to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y nang distance from la class 10 ni do aduna -1 minus a whole square plus 3 minus b whole square adu itardi si d ki value di 31 by 5 ne na me yar ko d ki value je adu itardi si ki jega dar ba sa minus se kam lau thoraga 1 plus a tare and the whole square plus 3 minus b whole square adu si square root som ja ki dar di si square win sa krani yar ko aduga thu no hot ken khali je silai ra kai do ba adu dise siragi formula sadrok pa yara a ga b ga okay se ko irai line hot pa ya ba maung ma lai sa ain taw re je distance with ko se distance with यार से थिएंगे ngasi asa election hel lotion yamro hayeng lotion hayeng keno tawji hayeng ngatang tam ji ko question amani hayeng tam ji sigi aduga khoi zoom meeting tawsi yare ko ide pung ama hen sang dunina ngasi si keno tawji yaroi thiengre ba tramari sakre ba mathang class leibani na okay ado si khalo no ko hayeng khara tak si question ahum mari hen tak si hayeng mem nang ni aduga hayeng zoom meeting tawji hayeng diaw da ba okay I hope you understand this. See you in the next video.